in hi August ni som sang ni som ni panga Sunday ani a thir tu le ngai thatu te chi bai le vekule kan video te top thleng in minlo clear sakin minlo ngai thak sakula minlo like sak ve ngei don nia hepa hi rihlo number 4 vor chen ani a rihlo vor lai man ani hnua atlan chhuak le a ama hmuh mo awm na chin sha chuan new champhai branch wai me shwai tu te sha tir turin kanin nge ne secretary new champhai branch wai me Non-Government Hospital Association NGHAM chuan Mizoram Universal Healthcare System MUH CS mang turin NGHAM ai nuk niam theya chutiang bok chuan Mizoram sarkar po in ngai twana aman thatle nge en bei sei ti an soi NGHAM hwai hota nimina new serchi pa mobile health clinic neya ZPM serchi block shwai tu te nen in common NGHAM shwai tu te chuan Universal Healthcare MUH C scheme anzom lo chan an soifia NGHAM president Dr. Larin Kawng acha haule a thopui te chuan MUH CS chu mi puitana tha Masi private hospital tlak chhiat len na turani anti a Mizoramah dam toin omsa a po dam lawan len manglo lain mi puitana chhor hlei theilawa private hospital te anom chupoi anti thule thatak le lungrwal taka mi puitana tangkai theyang bera thotla ni theise chutatan chuan sarkar an ngai chang rengani anti NGHAM shwai tu te chuan sarkar chu an do lo mai nilavin thopui an chak ringani anti a MUH CS man theina turin natna en na khol man le damlo enkol na man sang jok Max Hospital Delhi mi po Mizoram sarkarin apom thei thawa he damdoi ina Mizoram ta na 10% discount an pek po Mizoram tan chau nilavin North East State tin te ta na ni a chuwangin Mizoram sarkar chuan Mizoram madam lo enkol na apek thei zat pe in abak chu dam lo te na an pek turin man le mai che anti a heti lai hian sarkar tan pek tur zat pek ngal mai har sat po in dam lo ten an pek fel hnuwa rulle tur po in man le mai thei ani anti ani NGHAM shwai tu te chuan hetianga sarkar ne nanin rem chuan Mizoram mi puin damdoi ina in enkol na konga har sat na an to mek chu azia deuh nge yang anti ani New Serchi Mercy Hospital Mobile Health Clinic hi nei ani a Serchi ple a chevel khoshang shanga tangin in entir tur aming pesa mi zali somsari vel le amuna kala mingjia chop anwain mi zanga chuang lai an enani MNF in Mizoram Independence puan kumsom rukna lom na hunro pui takin mangdon Mizo National Front chuan March ni khatsang khazakwa somruk paruka Mizoram in Independence puan champha kumsom rukna Diamond Jubilee churo pui taka March ni khat sanghi somni paruka mangtanin kumtluana mantura in buat sayin celebration committee adin chu niriat thlariat sangni somni panga chunudar khat khan Mizo namruna thut khomani a he hun hi celebration committee chairman Dr. Arlel Thangliana senior vice president MNF in akai shwayani meeting a hian zo fa te ta na zalen na puan champha lom na chu Mizo nationalism puan zarnan le namril ru zo fa ten thuk zo ka kan put na tur lam hoi zela man ni se ti ani a mo phurna sang chanvo in siamin sub committee pasari din ani a independence puan kumsom ruk na lom na hi zoram pum huwa pa man tum ni in MNF sub headquarters le block shanga po zui turin ro man da po dwan chauzel turani Meeting kai shwai tu Dr. Arlel Thangliana chuan hunro pui le chin chhiat lak pathian kai shwai na thleng tura in buat sena kalpui mek na zofa ten zalen na mutura kong kan zo me ka hian zalen na puan hun champha chu ursun takle ngai poimo taka kan mana trula Mizo namlut takle da poimo tlat na nei chunga zalen na swal lo ni chu sha jeng phule Mizo te tan dai to ngai lo tur me lung poimo takani ti in meeting member te he hun mang tura in buat seya na konga po ngai tua na thuk taka kan sen achulani ati Puvan la zoma vice president chuan kan nam chanchina chinchia tlak le hluberte zinga mi Mizoram zalin na puana champha chu Mizo ten kan hlut deuh tur le chuang taka namdang hne na po kan soirek tur ni in he ni poimo ngai hlut konga thang thar te ta na kong sat engzel tu tura kanin buat sai atul le ani atibok Committee Vice Chairman Pulalrat Kima Treasurer MNF po in kan nam hian abula let le a
nama chiar ve kan ni na tura kan pasal tha te so nu nu chhiat thei hil lo le ngai sang tak chunga kan nam choi sang zonga kan pen na teu teu atula nam chuan om le rin tla kan ni na te po kan pholan warzel atula ni ati a engkim chan hwa ma zalen na lo swal tu te chu kan za a kan ngai hlu teu teu atul ti in independence puan diamond jubilee lom no pa chai hian a tha thei ang bera mezo nam tan ngong ane ngei ne turin in buat se na kalpui ani tur thu a soibok celebration committee a hian member somsari omin meeting hi an kal thale a phur tak le in potlang takin malak zel dan tur rot na sang sang soi hawani a meeting chan nan pathian hena in lanin dr rini lalrin zwali daughter of pulal deng mnf founder president general secretary mnf chu atong chaya pu h rochung nunga president ex mna in hun top tong china amang bok MLA pahnih in sai rang tukon puikong siam that na tho mek an tlo nimin ni kwa oga sang ni somni panga injin ni khan Aizol West 1 bial 2 MLA puti bi silal ven chunga le Aizol South 3 bial 2 MLA beril van ne sangi te chuan NH 306 and 06 sai rang tukon puikong siam that na tho mek an tlo puti bi silal ven chunga MLA advisor to chief minister finance and planning chuan helai kong chia wanga lerthe ezong ten har satna antok thren chu poyati thu asoya chakzo ka siam thatna tho ani theinan lerthe ezong pol ten tlan chol an puang chu alom hle ani ati lerthe ezong pol sang sang ten tlan chol an puan chungin sarkarin theitop chuin siam thatna athok mup ni tina tuna hian du thu sam chu lan ri lo ma se lerthei ta na tlan shi om zwal pui chu siam that to ni a ro surin har satna min thlen bel le te ni lo chuan hun rei lo te atan pa ngai in lerthen tlan thei thwai tura kan ngai ati puti bi silal ven chunga chuan lei anema lerthei rit phur za rwalin an zo reng ani wang hian siam that to sa po zan ni khata a chele mai thina hetiang hi ani wangin siam that na tho hi cholwa tho reng ani ang chutiang tur chuan manrua po chobil mek zelani a pwd le nhidcl ten an vil zui reng don ani ni tin mamo tu anga kan hyang nar tok lo po sarkarin a sia a mi puite mang ang lo turin acha kan ni tin mamo te po dan pa ngain alo lu thei chan to a ler thei in kal chok le kong laka in tin tir te po dan pa ngai angin an kal thei to don ani atibok MLA te hi PWD in C le ho tu dang te ba ka kamrang le kon pui VCP te le lir the ezong pol try to ten an troi o mani issued by Media and Publicity Department at ZPM General Headquarters Mizoram Aizol tlongluyat la hlum la siam thari ruang mo ani thudun danin la siam thari sai lo kum somthum pathum daughter of Zoram chana sai lo late bung kon tlang veng ruang chu nimin chonu dar ni le minute somli panga vel khan hortoki hwan siamakal ten an hmu a waime shrai tu te an shil hnua ruang hilak chwa ngalani central waime le bung kon branch waime shrai tu te sha tir ngalan ni ruang char ani vele hian lal siam thari sai lo chung tele an veng bung kon waime te chuan hortoki hi an pan ngala ruang an en fia hnua lal siam thari sai lo ruang nge ni ti an fin fia ta ani tarlan to angin ninga ni zan khan la siam thari sai lo hi an lek puikal ho kong kama in pakhata lot tum chu in chui palin thlang lama tlak dala ta na an siam rangwa in tung chu aboa he rangwa hi alo nge lawa wangin atla zuya athlang kha ma lum thla zuin tlongluya hian atlata ni in shiatani Office of the Deputy Commissioner Lunglei District Mizoram Order Lunglei 9 August 2025 kan sha cheu angin thwal thu le boal te in kar le min na sataka wangin lerthei manga helai kong zo ten har sanna antok na se ema le min hi pai fa yin kong hi lai tlang chen ma se furlai ani wang le ro atlak chhun zom renga wangin le hi akha tokin amin bel reng zelani ni ria thlariat sang ni somni pangat lai lam khan thwal thu lama lerthei tang khang zong zong le boal te lama lerthei LMV te kaltlang tir ve kan ni a amero chu boal tilama pungrupur trak song kaltlang tir man ani ma in khwa athim ta ka wangle lir theile mishing ti himjok nan zanlama kong hi kharani ni kwa thlariat sang ni somni panga jing kara tang kong leitlang na hi chunzom le ngalani a amero chu leimin ombel zela wangin na asot theilawa
kong hi tun din hmuna lei tlang ala ni lo hetiang hi bualte le trial through in car kong din hmun ani wangin le furwa tui a hul deuh ma chu leimin hi ombil reng the ni wangin ninga thlariat sang ni somni panga khan lerthei manga khwazin te helai kong hi a him lo thu le lo thailo emergency ni lo chuan helai kong hi zo lo turangen na le hriatir na ti chwa ani to a tundin huna po achunga kan tarlan angkhi ani a chu wangin sia ha le longtlai atanga lerthei manga khwazin te le lunglei lama atanga longtlai lampan tur khwazin zongzong te helai kong hi a himri lo ti le emergency thila lo chuan helai kong hi zori lo turin kanin hriatir non ani tin kong hi leitlang ani lai pu in lungle leitla awm renga chu wangin thule omma chu mihring po kalkai tum lui lo turin kanin hriatira a hmuna duty quick response team khotlang shwai tu vc le waime te le police te thuron kalzonga passenger in transit lo turin kanin hriatire zin chhuangi nge ngai ti tan sangau kong lam zo turin kanin hriatir non le boke Ruang Kimi Lord, Additional Deputy Commissioner and Chief Executive Officer, District Disaster Management Authority, Longlei District, Mizoram. Lirthe Ezong Pol Ten Tlan Sol Titop. Lirthe Ezong Pol Shang Shang in Som Khom Joint Committee Chuan Ogas Nili Chuni Kwa Sang Ni Somni Panga Chunga Tlan Solan Puan Chu Pol Shang Shang Le Mizoram Mipui Ten Chataka An Som Sakawang Le An Support Na Wangin Lom Thu An Soya Ogas ni kwa sang ni somni pangat laidar le trang khan tan chol hi anti top ti an puang joint committee chuan collective le vai reng te in kar kong hi kong achia in lir thei bung report ta na tlok lo om tak tak ala oma heng kong chezwa lai ti hi NHIDCL in chakzo ka siam that theinan ma la le swal turin Mizoram sarkar puan phuta lir theya ezong pol ten nor zui ngai kher lawa ma la vat turin an phut bokani Furchunga helai kong en kollezial na tura heng te hi sarkarin hriat sakse an doa pakhatna kong no na na lung sarkarin na leite amuna receive tu mumal tak omin lung chiania mo mai thei ang te phei chu nol ngam turin an do panina kong chelai le kong thalai mun then khata tui hok luan kor mumal lote kong atlo jok theinan mumal le thataka vilzui reng turin an nge nani pathumna kong chezwa lai achir le lung in pol nuai te kong atlo jok theinan lung hlang chau ano khani se tha anti palina sajjen haina vung te mun tanga peilawa kong sira chhop zelani hian kong atitlo lavin tuitling asiama kongin atlo lo phawangin heng kong sira leivung le chir chek te hi mun danga paini se tha antibok kong chia lir thei tang khanga wangin champhaya ni tin mamo in dei lo na thleng mek ti champhai di news palai chuan soi phai tanga Mizoramah bungra chok luna kong pui chia le lir thei tang khanga wangin karmasa le tun kar chungin champhai kho pui chunga ni tin mamo tel le bong te le tur aum to me ulawa dorkai then khat chuan kar ni chuang te an ngei to thuan soi lir thei tang khang te an chhuat thei chuan kar thara heng ni tin mo hi aron thlen be che ni thu dor kai te chuan soibokin ni tin mamo essential commodities hi kong chia wangin vairam atanga champai thleng turin thachan ve don te nga angai thu dor kai then khat chuan an soibokani in sakna bungro chi sang cement balu le adang te chu champhaya tun din huna awang boka ron thleng tok omma se in satu te chuan anin chanmeu loni in thu kan dong bok Serchip District Biometric enrollment na thoktura ruat district user mi parukte chu pol pathuma in chenin district chung veng le khushang shanga ral tlante chinchia na hi kalchilin an thok zel dona thochen ni lo om turokas ni som pakhat sang ni somni panga tang hian serchip chimvenga biometric enrollment hi kalpui le tura ram manima se Mizoram lar sa pin serchip patlo dona wangin thulai lokri ani a nilai ni okas ni som pathum sang ni somni panga a serchip konpui ve si area a biometric enrollment hi kalpui le turin ram manna an siamani puzo mangayan zirlai te hena solar inverter sem nimin chanu dar khat khan republic vengwai me hola AMC ward 17 hwam chunga class 10 le board exam ma chon tur zirlai titan AMC ward 17 corporator David Saw mangaya chuan solar inverter sem chuan na hun anei he huna hian zirlai te ba ka nu le pa ten kal thale a hun hi Aizol South 1 MNF block president
puro hliran kai shwain pu David so mangaya le shwai tudang te hne na tangin zirlai te fuina thu an soibok Aizo South 1 block thu chwa chuan he program a hlotlin theinan hian MNF unit try to temhalak na aro pui kan ti anti a kan AMC corporator pu David so mangayan he tia ngai to chwa na chang a sha hi lom kan ti hle kan bial chung te kan ngai tu in tu la hian current kan ne che renga zirlai ten tangkai taka an man nge kan be se ani anti smart meter wa man pe ka ngai lo Power and Electricity Department chuan electric meter man lai mek te smart meter avwa thlak chungchanga shetir na ati chhuaka smart meter vwa thlak man pek angai lo thule identity card nei lawa meter thlak tum anom chuan PE department a shetir turin mi pui acha PE department chuan sarkar lai pui thu angin electric meter man mek chu prepaid le postpaid atana man kop thei smart meter thlak vek turani thu antar langa Mizoramah smart meter vwa chan ani to Sannam Global Infra Project ten an thok mek meter thlak tura local te hian ID card tan nei ngi turani a ID card nei lawa meter thlak tum anom chuan PE department a shetir vat turani anti meter thlak man mi puinan pe ka ngai lo ti tar langin PE department chuan meter thlak man deal an omani chuan department office a arang lama shetir turani a meter thlak tu te hian meter thlak chau an na ni a consumer te electric wiring an khoi dang lam sak athiang lo anti a consumer ten electric wiring ti dang laman du ni chuan electric wiring ti thei ashana chhor turani thu an tarlang power and electricity ngen na smart meter hi salu tuke mo nyam lu tuke mo watir lavin a thei chuan mid zone I level a watir ni che tlang taka meter thlak ani theinan le consumer number le consumer mingdik taka chinchha ni theinan meter thlak tu tin he na electric bill lui thar mutir ni se electric bill mutir tur kan kol thato lawani po in PEDM consumer app atangin a download theiani lunglei khopuya bus service tier tum ZMC pantu te tan khwalbuk saktin tua Ningani kalta khan lungle Municipal Council LMC Board of Councillors BOC chuan chairman Pulal Zui thanga kai shwain lungle Convention Center a BOC meeting hall a an thukhom he thut khoma hian kumin sang hi somni panga a Christmas bazaar siam tura BOC in alo rel to bo zui dan tur le malak dan tur relani a hemitan hian task force committee din ni in anni hian ram manalo siamin BOC meeting le huna report pe se ti ani kumsang ni somni pathum sang ni somni pali urban local body grant second installment don fel ani thu tarlan ni in kalpui dan tur soi hawani a wartina rwal khai taka malak dan tur ra man ni se ti ani LMC mi puite chok sang khai nan urban transport noya khopui chunga bus service tier tura BOC masai na lo rel to bo zui dan tur soi hawani a GIA manga malak dan ngai to pui turin sarkara dil na thlen ni se budget a tel tura chhop chhuani se ti ani a bozui turin executive councillor puzaurin sang mar chu ruatani BOC in alo pomto the Mizoram Urban Area Building Regulation 2024 chu lunglei khopui chunga mi puite zo to ka kalpui ani theidan tur lo duang tura ruat chief executive officer pudani lal ruat sang an ra manna siam chu thlir hawani a rodna sang te soi honi in siam rem ngai lai te CEO in lo siam tha se BOC meeting le huna thlir ho le ni se ti ani garbage free city project kalpui me ka ward pali ward number 1 2 9 le 11 a te malak me kani a heng malak na tan han BOC chuan ULB grant tight fund sanitation and solid waste component atangin chengnoi somli anpoma LMC ward 4 na councillor puar lalramsawa resolution ZMCNH pantu te tana khwalbuk sakchung chang po soi hwani a dan lama changa thlirin LMC na ti thei thilani le ni lo te zir chiana sarkar lama thlen relani LMC Board of Councillors thut khoma hian elected councillor som pakhat tel kimin LMC CEO pudani lalrat sangan atel puibok MPCC treasurerin kong chhiat wangin zin veivak le lir thei ei song ten na chatakin har satna antok mek ni na soi tuilet hnua kong chhiat ber Dr. Lalma Soma nimin August ni kwa sang ni somni panga khan MPCC treasurer Dr. Lalma Soma nga ka chuan sipir le lungda in kar kong pui chhiat lo a tuilet hnua Mizoram kong chhiat ber kan thleng me kaniti ina soi
Dr. Lalma somanga ka chuan tunchal chungin he kong hi siam thar vek ni ma sela thlathum li lek hnua tlan ngai na omlo khopin a chele man ti soin kumsom panga dai kong kan siam don tia mi pui ma a in tiam tu te sarkar na hnuaya aizol khapui chung kong ani emo khokar kong a khoya ma hi fur khatai anom tamang lo hi awan doi thlak hle ani sarkar kan shon lai mek hian anmo phurna afong wan tu an ni ti in hai to lavin NHIDCL BRO le contractor te mo phutum zel to lo se adu om hle ni ati MPCC treasurer chuan kong puya chhiat awanga mi pui torna chu poya ti thu soin lungdai ser khan zan lon le buk pui tlang tung ten ol sam taka an thlai thar te aizol bazara an shal chin chu kong pui chhiat awanga an thlai thar te aizol bazara an shalna har sanna an tok meka heng lai munitanga aizol ron thleng turin zan khwa thak thak te kal angai tamai an leinat omati thua soi zinve wak le lir the ezong ten na satakin har satna an tok mek ti soin Dr. Lalma soma chuan abik takin damlawin phur te tan phei chuan amang an thlak le zwal hle nikum September thla tangin mipui I pachangin kong siam na tur chhia ti luina in an la a tuna hian kong siam nan tuial thei chhia alak tling khom chu nuai sang ni zathum chuang ani to a kong pui siam na ta na lak tur ti si in voina kan kong pui din mun chu a chhel hle ati aizol lampan lir theizan hi somruk pali ron lubel gas phur somni pali le oil phur somli telin bungrupur lir theizan hi somruk pali ten kon puya tangin aizol lam anron pana anzinga hian gas phur truck somni pasari le ten glory somli MS sompakwa HSD sompathum mix paruk le aviation fuel pahni antela ke sompali lir thei pariat le ke somparuk wheelers somni pakhat antelani Mual khang le khamrang atangin scholarship assam pan lir theiza somkwa pariat ten sai rang peng an paltlanga nizan masale nimin jing dariat le achan ve thlenga lir thei chevel hi zali somrukan ni konpui huam chung darnam peng thlang le sai rang peng in kara lir thei tang khang somni pasari anlo oma scholarship area setron le thingdol in kara lir thei tang khang somruk pangala omin vaireng tia somni pakwa le bairabia lir thei pakwa anwa in lir thei tang khang hi za somthum anni Mizoram Universal Healthcare Scheme MUH CS a chung ko inziak lut sing khat sangria zanhi somkwa pali om to in August thachung hian inzialu na hun hon le ani August thachung inzialu na hun grace period hun chung hian inzialu maniro hun hon pa ngai lai ai khan 50% in asang zoka August nili thochani thleng khan general wata chung ko somkwa pakwa anin zialu belle to a semi private ta pasari le private ta pasari anin ziak lut le to bok MUH CSA in zialu hun pa ngai kumin April le June in kar khan general ward category tan cheng sang ni zanga semi private ward ta tan cheng sanga le private ward ta tan cheng sing khatani a grace period chunga in zialu na man chu general ward category tan cheng sang thum za sari somnga semi private ward ta tan cheng sang sari zanga le private ward ta tan cheng sing khat sanga ani Rihlongai te puala buat sai hul hiap second batch an chuak mi zanhi somli pariatin atopan thleng thei nimin ni kwa thlariat sang hi somni panga khan rihlongai te puala buat sai hul hiap short stay center second batch camper te chuan Sinot Revival Camping Center nei boyan chwa sana hul hiap short stay center second batch hi July ni somni pakhat khan lu tran ani a atira mi zanga somli pariatan luta atop thlenga omchu mi zanhi somli pariatan ni Hulhiap Short Stay Center hi Sarkar Department Shang Sinot le tlom ngai pol ten rihlawa wanga har satna nei te enkol na tura an buat sei ani a he hulhiapa hian damdoi manga enkol masak ni in counseling nen uluk taka kalpui ani hnua Sinot Revival Speaker ten pathian thu an shille a camper ten camp an chwa san hnu hian volunteers counselor ten an vil zuyanga thiam thil zirdu anom chuan malak puitum anni ten center om zui du te chu dalu anni camping chong thumna hi August ni somni panga sang ni somni panga a than le turani ang Chimla musical chairs Guwahati High Court chuan Lai Autonomous District Council LADC CEM ni mek
puyen zangur chu governor in CEM atana arwat na paisaka CEM atanga choltir tak pu vizir sanga chu a CEM ni na tungdingin cholkar ni chunga akai trai sarkarin tok na fia turin ati a CEM atanga choltir puzir sanga high court ta azwal kauna chu nimin khan Guwahati high court chuan thutluk na asiamani kumsang ni somni December thla LADC in thlanna seat somni panga oma MNF chuan seat somni anla a BJP le Congress chuan seat khatve an la a independent pathum antlinga pakhat chu Congress INC in anthlopani MNF chuan sarkar siamin pumang hmuh nga CEM ani a hnua pumang hmuh nga CM chu paithla in MNF sarkar tho puvizir sanga CM try a sarkara kumsang ni somni palia MNF MDC engemuzat chuan MNF an chwa sana chungte puina chuan Congress MDC omchun pulal muan thanga chu CEM ani a pulal muan thanga CEM sarkar chu tlule in kumin February thla khan ZPM sarkar in thlanna a MDC pakhat ma nei lo ZPM sarkara puzir sanga chu a CEM le ani puzir sanga CEM ZPM kai shwai chuan April thla khan LADC kumsang ni somni panga sang ni somni paruk budget an pasa Mizoram governor chuan budget chu pomsak lavin puzir sanga CEM ni na chu paisakin BJP le MNF in kopshwai tu puyen zakunga chu meniriat sang ni somni panga a CEM a laklu ani a puvizir sanga chuan ZPM CEM ani na chu pomsak lava Mizoram governor in paina chu pomlavin Guwahati high court a khingta a nimin pia khan high court chuan achunga soyang hian thutluk na siam ta ani hete LADC a thunei ni in chuna ti maila chu mimal emo pole mote in veina in khinna angin langma se ani na taka chuan Mizoram sarkar ZPM le Mizoram governor in karani a mimala suidon chuan general VK Singh le pulal doma in khinna ti point soi thei tho ani ang Home Minister Puke Sabdang apu in press conference Kawng Mizoram governor thutluk na ZPM sarkar paisaka MNF le BJP in Home United Democratic Alliance sarkar puyen zakunga shwai CEM adin tir chu diklaw anti thu le governor chu athutluk na su tura andu thu alo soi to ani kumsang ni somni in thlanna a mi puidu dan lang chuak chu MNF sarkar ani a CEM anthak po anmani MNF chungkwa ani wangin mi ti lo dan ani chuang lo ti theyang chumin hulama sarkar chu tongmoi lo ni lo se tlan taw defector sarkar vek ani ati theyang hetia governor in ZPM sarkar budget pa sapom saklo na chania lang chu puvizir sanga chuan a sarkar fiana floor test or confidence test anei lo wangemo House rin tok na nei lava budget pass chu anung lo ati wang ni na langa chulaya thil dik lo leps chu high court chuan aron man fu ta ni na langa chu wang chuan puvizir sanga ZPM CEM chu floor test trial of confidence nei turin adita ani puvizir sanga chuan floor test sa confidence majority anei chuan a CEM zui zelanga mase budget chu pass thatle turem ni ang confidence chu nei talo se puyen zakung shwai chu anung le ton ti na nge ashana laklu le tur ti na ni ang heng hian alantir chu chung u nung chung bukang ti bok ani a mase chimlam shwai tu te chu dem hlom lok thei ani lawang helam aizol lama tanga zarbua yemo khewo mo welcome mo wang te po ani ve thei thawa andem om ve ani bermai YMA in damlo na wanga na thok theilo an thlo fai sak nimin ni kwa thlara sang he somni panga khan na thial chan mari branch YMA chuan an veng chunga damlo na wanga na thok theilo an huam chunga mi pusilal thanza watte lo an thlo saka member somrukvel an thok chhuakani amain chan mari branch YMA hian poisa fai cheng sing khat sangai nan lo chan pui to ani pulal thanza wa hi un rei tak na thok theila vin damlo ne na tlak puaka lungle civil hospital a hun rei tak en kolani hnua cancer hospital zema boka refer ani a nimin khan in lama in kulturin a chen na thial chan maria phurphai ani longtlai is MLA biala voters athum som pakwa in ZPM an zom advisor to chief minister Dr Lorraine Lalpek liana chin za longtlai is MLA biala nimin pia august neriat sang ni somni panga khan voters zathum som pakwa zete chu ZPM party alom lon ni a lomlo zinga hen MNF unit try to te
ex-MNF unit OB tele Congress mi le sa ti an telani longtlai bithel venga buat sai mitharlom lu program manna longtlai isimile chuan thu soyin kalphung thar mi pui sarkar siamna turkonga thopui tur mi thatak tak an lo pen chuak chulom omati thule thinlung taka alo welcome thu asoya ZPM party a chuan mitharle mi hlui anom lo thu soyin ZPM policy thlop tu le ZPM party thil tuma hlotlin theina na KPN piang te chu ZPM party nei tu te anni ati advisor to chief minister ni bok Dr. Lorraine Lalpek liana chinza chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme MUH CSA inziak lu theu turin bial me puite chu asom boka hand holding scheme hnuaya loan le CM special package dong tu te chu department in uluk taka anzer chian hnua thopui tla ka an ngai an thlan chhuaten ni a MLA le party enroll na omlo ati a athokhat nan progress partner tam tak thlan arem chan lawa wangin do theitaka lo ngak sham turin hand holding scheme hnuaya thanpui na deal tu te chu acha bokani longtlai SMLA chuan Autonomous District Council ADC area a ZPM chuan nasataka ma son thu asoi boka kumsang hi somni panga LADC general election lo om tura ZPM party chuan pathian le mi puita zara ne na anchan nge be sei thule ZPM tan LADC general election chu bulchana tur poimo takani wangin tho hona le inlung rwal na tha nei apoimo thua tarlanga CADC hnuaya Kamalanagar West by election result chuan tho hona tha in ashin chwa ani a alom om takzetani ati a LADC general election 2025 lawm tura ZPM chuan mahun eng takanei thu soin party mi te chu thanhim ngai taka thokzel turin acha zui bokani dan kala damdoi shal HFW Department of Food and Drugs Administration FDA ho tu te soidanin damdoi zor phalna general license nei jinga danlawa damdoi shalan tama aizola damdoi zwar jinga an tam zwal damdoi zwar ten danlawa damdoi ri thei anshal jinga khu damdoi tamber damdoi hidam lo enkul na tan tangkai takani lain doctor tinan so ang nilawa man chuan lo om takani anti a he hi damdoi zwar te hian an thre chiang hle vekin arin oma chuti chunga danlawa anshal du hi chu ramle nampoi soina lian takatlinga apoi hle Mizoramah hunre tak damdoi zwar to mu thei hausa thur thora langlem lo tam tak an om lain hausa chakbik riau an om nuala soi ani china anshal tambik viau wange danlawa damdoi a hloma shal atil wang ti ero sha tani lo drug license neya damdoi zwar te hian sumdong lutuk ril ru an putlawa poimo a sumdong ril ru lian takpuwa hlok lutuk an tum chuan danlawa thil ti danlawa damdoi shal ashing chuak chen ti alanga dan ang taka damdoi an shal hian hlokna tam tak awm thawa chu chulung oi pui thiam se a chale ang damdoi zwar te hian mo phurna neya chu an mo phurna chu an sha jeng apoimo a an ti tur le ti lo tur te an zom thatur ani dan lawa thil an tia wangin mi tu te ne mona satakin an tuar the ani ti thinlunga an von reng atul tak zet sarkar lama thunei tu te po an che chakanga ya damdoi dor te an vil thatle zwala trula jingzo kin damdoi dor te an endi ka chul le ti alang dan lawa damdoi shal tu te chu khongai na til lawa dan ang taka shem mak atul bok dan kala damdoi shal ani lo na tur hian arven taka invention ani lo apoi mober chu damdoi zwar ten dan an som thatani a dan po an sheve kinarin om an chunga mo phurna lian taka in ngatani ti shereng chungin damdoi zwar te hian damdoi te shal thin ro se ole khati zong khatun chumatana kan puan theite chuni le ri phot mai sela minal clear saka milo like sak chen tu te chunga kan lo me